Nonsia Apakan de Shemunina Jomakwaba at the DLFM 106.9. Emelasom, sense one de Abuano, so Majuma Nunsia Cassabon Tanasium, near the Muchimunada, Epa Ebesomum. Near comes sense more de Abuano, so Majuma Cassiabono, your creature in Ada, Kugaba Fontenta Cassian Swa, near DLFM online.com. Afi Cassiabono, NMDLFM Yen Apono, and a bill tuning up on dance of Google Play. Anase Play Store, wo download we are no search DLFM 106.9. Kasemon nam so a ubenya bi ni watimi eti amayen. Afin se Facebook no eya adwuma, YouTube and TikTok ni nyina da DLFM 106.9 bomode na kan ye ho na kasebo no ehunfoni any videos ahodo nyina nam so a ubenya bi na wahwe eti amayen. Emre sem ebejo adwen kire nyina so akenkan o Facebook no so a na DLFM 106.9. Anumre ensam titira ebedi kasebo makotiri bi enesem osofo no ena hwe omangana ya pomoden eso honabo kwabena minta akano ede akade akwa etamale teaching hospitals omonye na a doctor for no emwana yalesa entimi nkonkan ewo ayasabia ehonom ebesa kopie mu ewo sofo no ena hwe omangana enhumasua so ode smart dwa ekiremisem yankan kire empirifo omaden ehwe national teaching Cancer, your 20 year can say NTC, a swasem. One mother finds your perfect work every Sabbath and I gain some. Go back betcha at your chair for, or move yes to Kuam. It's a hard dog much and son are buying a Momako Yako Yajumano. We come say who much at chair for, a home at me at one pa or mayim. If I were Ramo, our MPP, or Suko come on your Kuruma, now can I be Jenny at the Madeshia, one of our Ascent Central, a Kennedy, a compare or here Japan. Edisika botene 1 million Ghana cedis akwa MP manyo konso amonyem na mfa mwana manyoko no enye krabehwe yedane simu kiremo ebesemo ewa nimre no nsia kasebo no emum bakopie mu awatama port ehwo ne mso akwaje tem Ghana de hye mkomo made akra niema edifa mo no ne ediba o man mu akire mu sesi eye kese no sawoniema eberutama port na sempeni ma obrese fa beyi na pounds epa ho daba kumpa demolish ache no ne nyina ne sanya hwekura no ubetua 120 US dollars. Ghana sikem ye 1,763 Ghana cedis. De biara da container ba ko pe sika wutu na mu kire mi sa asem we di apartmenti. E before ye mi fa fa fi se ba ne sa na dwadifo na setrem e ba ya den pa e wo omanyim. E be bu ewura court kakra na me ka se ne do ya da Accra court akwa setena na Ghana for be kaya pressure group e di da wo mo so Generational Right Protection Society. Ekwe beka kina Ghana for mama dia akwa ye kire kesem atwen Ghana mampani John Dramani Mahama adwen e de esigalam se ya ekute Ghana se mama no homodiam na mfo hye kese emfanto so na so court eye Ghana Police Service for ekwaje nkrata de koma Accra High Court se omo kwan masa ye kire no enkoso ne court akwa setena ensemban e na todwa ye de simu kire mu nyina da ebesom ensam no pina kan besom sem o madwuma kasebo DLFM 106.9 adwuma ko bi ana yeso yasene Lumba super aya adwuma ko a ya boy homaden aya nsupa ne senti Ghana ne open super party miaton ama Ghana de hye open super nom nyuma hodo bi a wo hye say ya badinto say ya wade ase ne mpa ko ye weekend si eye bi ambo momaden fa hunsuo ne nyina da enkoda Lumba super ne open super pa ebeso me hoho no akonya so aba adwuma na abusuo e de ma Ghana hyenkafo onim ka atwi na obo ye atwa ko Lumba super ka ko tunso bi ko akina bosum da banya sika eda go botum fepani ahomatrufo isom 0555 no yamiensa na 274 757 ana 0577 475 343 tato ko pion da so ba ne potemam madam abanyame butum ne shop no adjacent to Lumba Sports esa so ben appear to sele no pena wa danso ma ho no ma fere ahomatrufo isom 0557 349 401 0557 349 401 Tata ko piemu awa fankwa ne potemam Mama Vic ebutum ne shop no awa fanko Sport M ebe washi be ni pena awa fanko ma fra ma 24 iso 0500 680 783 Samso na me kanfo DLFM aba mode a hye bi eba we e mode pa sabia no manam e ba hwe ya pomodem be kire free medical screening de magana de hye nyina yankopɔ ya atoma kotoni mabusuma de ya ne mene de di kan pepe me kire May 1st 2025 jumade ne bekoso e wo DLFM ejuma ku nanim ha se pe ya wankra bopure matemum na DLFM
ene Anija Hospital Limited and afin so Motherland International and afin Wisconsin International University School na kabo madwuma de we de pasa no man bo modern na beka ho ye ho biem nyankopon ya adoma May first nyina ye momoden ne meja pomoden ho kyerɛkyerɛ ne momoden ye free screening emfa mawo ne mo oduro so mfa mpese we de ompe we na opɛ kaya aboto nyina ye nhye nyankopon ya adoma on the 1st of May ye ma hya pomodim ne ma enkonkan entimi emfa emayen sanso na mekanfo DLFM afrefo nkomko na de amwa nimre wanom eyen nkomko mta ba pachas kojofo su tade Lumba dwumade ahodo nyina ekititiro no efa na nyomoto ena ebie won so ni radio station de da so DLFM 106.9 dwumade nyina dachi ne ko ebi wa monone ena ebi nso o man gana mekese no no mo bi akoba de atom epadom de aka mo nti bo mode na beka ye ho ne yefo do efa mo do efa prefer ho matrufo so na gi mo kyire mo nyina da 0538 865 393 0538 865 393 bre ne nyina yefo do na yemfa mo otom na wei na adwuma kwasu yasense yentena asem ne yemfa oma adwuma ka sebo no emra emesomom edi ameje so ayata kwade kwadwokrom twewe wode hikonkrom Nhyiraba Kwadwo Sammy bi meda ho meba mede kasebo nkyire mankasa ebeto aso edi asomo DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamu akwaba Afrika sebo no enkyiremu eni. Oswafo ano ena hwe omagana ya pomoden esom eye onumnyamfo kwabena minta akanom. Ade smart tudwa ekyiremu sem. Wabone ho moden ade mfidie ene akade bi ade akakoma eye aban alsabia eno no ewatamele mechire tamele teaching hospital ne so omonye na wonom moa na doctor for ho ha wonom dwumadi ahodo a wonom edie no emum kwabena minta akano ekyirem se ndo adam na ya wadam eye ofoluso bosuma yego meni de na toso adunu nan efempem mienu ene adunu numu na wobone ho made kopiemu ekyirem sem asahwe magana pomoden so akeka omo nsase enya sika botra kotom fidie we kobo pa na pomoden etimo kan titiu de ma de hia wonom ewo etifode matemum ne ma hodo ade koye no ebi eye ICU eye ventilators efin so eye defibrillators ekopi afin so ultrasound eye scanners and afin so eye ECG machines ahodo na oxygen concentrators eka yakobo pa ma aboa ma pomoden etimi ekonkan ye pam no panika se do kire mi sem ya pomoden no eyade a ehia ye pan the center pomoden aya sabe bomode yakofa mfidie wei ekoba na pomoden ne matuma konkan ye pam wakasa ekirem se we ba boma pomoden atuma konkan e watifedo matemu odi sem sei e to nsankyerefo anim. As has already been indicated, I have some equipment, some consumables, and some medicines to be donated to Tamale Teaching Hospital. I have with me some members of the management of Tamale Teaching Hospital. And as you can see, we have the EEG as part of the donation, nebulizer set, we have the fetal heart detector, we have the ECG machine, we have the ICU ventilator, we have the ICU, that's a dragger ventilator, we have the dragger ICU cardiac monitors, we have the anesthesia machines, and we have infant incubators. There are about 35 items that we are going to present today. But ladies and gentlemen, the health sector of this country has experienced decline for the past 8 years. And for that matter, I acknowledge that the health professionals have worked under challenging circumstances. I'm the first person to appreciate that. And we are committed as part of the research agenda in righting the wrongs. I know that it will not be easy. I need the cooperation of everybody, especially the health professionals. I cannot do all this alone. Without the cooperation of the medical doctors, the nurses, the pharmacists, much cannot be achieved. Irrespective of the challenges, what I want to appeal to all the facilities in this country, that let us ensure optimum utilization of the limited resources available. Eni a woti ye ayo swafo no ena wo hwe omagana ya pomoden esom
ne den ede onimnyamfo Kwabena Menta Akano ene wo kire me se mfide beboa ma pomoden atumi akonkan ewa tifido mantemu ene afin so magana nyinam yento kasebon se yanko pie ma asoye no ene hwe magana ya pom eye yen adesua esom mechira Ghana Education Service oswafo ono ne den ede Haruna Idrisum ede smart dwa kire me sem eye National Teaching Council etwanitia eka ne se NTC emomade antena so manhyepa emfanfa kwan do mefa so am eye licensure exams a akyerɛkyerɛfoɔ ewie sukuu mkɔkɔtwerɛ pa ansa no manya kwanya akɔkɔtwerɛ eye akɔkɔsua ade anasa makɔkɔkyerɛ ade ɛwɔ ɔmaga na schools ahodo mu na ɛto entimi twakram wakasa akyerɛ mi sɛ Ghana mampanin John Dramani Mahama emfempem mie na do ne na abato mu na ɔka kyerɛ Ghana fo sɛ Nyankopɔn yɛ atom na so di abato no mu nkonim a ɔba pɛ akyerɛkyerɛ wɔn waden ɛkɔ training colleges ahodo ɔmo wie pɛ ɔmo kɔ akɔkyerɛ dɛ sɛ ɔmo kɔtena ase na ɔmo kɔtwerɛ nsɔnhwɛ ansa na manya kwanya akɔkɔtwerɛ akɔkɔkyerɛ ade wakasa akyerɛ msɛ no yade ha adwen ye pa ne senti abana na adwen sɛ obei de afuwa no ma kyerɛkyerɛfo no wadom ho atiman han no ye pam na Haruna Idrisu kasa mu ana wo kyerɛ mu sɛm sesi akese no wahyɛ ase ɛpa bedwekwa betena ase aba no ho maden hye mbapa aboa ama kyerɛkyerɛfo no ɛkona mbafa so mɛ ne te mapa anya numdi aboa na kyerɛkyerɛ dwumadie no atimi akɔnka ne ye pam wasa kasa kyerɛ mu sesi akese no bɛboa pam na nema hodo bɛgu akɔne bɛboa ɛma nema hodo kyerɛkyerɛfo no kosua desua dan mu ebie wo nso betuma ayɛ nkyɛkyɛ de ma boa mabade anya kwanya akwakwayɛ ɛyɛ teaching practicals ahodo ama atumi aboa no mu wiase kunu kɔkyerɛ ade wɔn ho entumi nkyerɛ no kram wakasa kyerɛ mi sɛm akyerɛkyerɛfo no mɔde ba mo bɔ no bɛbɔ mo maga na desua so akɔnkan ne senti obegya nna so abɔ wɔn ho abɔ no ho maden atumi hyehyɛ pama bɔ mo maga na ho masua so atumi akɔnkan wakasa kyerɛ mi sɛ free nekom akyerɛkyerɛfo a mokɔkɔkyerɛ nsɔhwɛ ansa na mokɔkɔyɛ akɔkra so akɔkyerɛ ade no we di aba ne hyehyɛ pɛ banti obetwam makyerɛkyerɛfo nso mo ho atumi atɔm ne ma hodo a mo yimu ɔde nsɛm sei ɛde to dwa. Yes, it's true. The NDC campaigned on a manifesto promise we will end licensure exams. We did, and we will keep faith with the electorate. But I need professional advice on this matter. That is why I'm putting this committee together to advise DLFM. most appropriately how to walk through the transition from a licensure exam regime to a no licensure exams. What would be the appropriate alternative? In our manifesto again, it was our pledge to incorporate it into the curricula of teacher training institutions, academic, that it becomes part of their curricula. Does that resolve the matter in a manner which defines you as professionals? I want the committee to advise me again on this matter. But with further advice, I want to say that one last opportunity of a receipt of the licensure exams for those who couldn't make it the last time must also be part of your recommendations. What do we do? Do we offer them an opportunity of a receipt? Any awoti ye oswafo no ena hwe o my Ghana yadesua ensem so ne den ede onimnyamfo Haruna Idrisu ne ena woti yen yanto akasebo se mo fanwura mam ewa aka ne mase bedwa na ogina mu ede ma ade hye a wonom ewo Asen Central ne den ede onimnyamfo Kennedy akompreko ohene Japan ede skaboten 1 million Ghana cedis akoma MPP amayoko nso omonyem na wonom fama na manyoko no etimi konka no munya sika etimi emfanto niama ne moa na yakopon ya doma emfempem bienu ne edoni watwa wato matuma di mu nkonim kase pam ode se ya de tu dwama ko pie mu MPP amanyoko no atena kasiem ewo nka prema ntem na Canada Japan kase mu ana wo kyerem se akase no watete sensantwefo mu keke kan se ko pie mu ewo MPP amanyoko no ma sika sem ehwa ya den pa idedu ba bia na akɔfa nim kwase de abanti wakase kyerem sem ono sirifam de obetuma de abo amanyoko na boa na amanyoko no atimi eje nna so na ai baba ye krabahwe kram wasaka se kyerem sem wo beka ya emfempem mienu ne edonu mensem ne MPP amanyoko no presidential plan list ekoso no otosu mienu bono homaden ye pa de senti opeso okoso no obon MPP amanyoko no etime krabahwe na bebo na kopon ya empempem mienu edonu watwa bato mu no MPP amanyoko no asa de nkonim gumu wakase kyerem sem MPP amanyoko mpedifo ntenase na mto de ma pa wo fie visa amanyoko nsi amikase ne atete akwakoye kontebe ne senti se mpedifo ntenase nhyɛ papa bo pa amanyoko ya adoma empempem mienu ene edonu watwa bato mu kunim de mapa betimi apa wasaka se kyerem sem amanyoko na ntenase aya nhyɛ papa eye kyesane nka wo ma amade ya yentum na Jesus Christ every kyesane yesoroba
no bedi MP amanyoko na nimpa entwe no mbedi odi nsem sei ede to nsatwafo anim e wo me ko PM MPP amanyoko no atena kasim. MPP will come back to power unless we are united. And I repeat, even if you bring Jesus Christ, without unity, we cannot win elections. I'm of the opinion and firm belief that with unity, we'll be able to win 2028. Who are not party members, insulting other people whom they consider not to be on their side. So what's the essence of democracy? We are not enemies. If you contest somebody, you are not his enemy. When we finish, we come together. But we are preaching unity. But the way things are going, it's going to be tough. So whatever you said, we take it in good faith. I'm going to continue preaching unity to get the party together. Well, we have that personal relationship where I will refer to you. Ani awoti ye aya kane masubedwane ede ma de hia wonom ewo Asen Central ne den ede akom prekon ohene Japan ne ne ana woti ye ne kura mo no ana MP manyoko no mu otwatwerofo penin aya Justin Frimpong Kodua so de nsem tudwa echire misem efri ne ko MP manyoko no ma ne transne sabe wonom enwene enkonkan efri sem ensema hodo awunya kwanya ekwatena radio so ne television so omoka no egu amanyoko no fi pane center mo mmade atrase na wonum do amanyoko no bebo pa mpimpim ye ne do ni watwa bato mu no wonum asa de kura beje o my Ghana atena so ama man etimi akonanim ewo mpuntum. Everybody can attest to it, and it's one thing that's propelling and moving you around. Anyone mention your name, they talk about the kind gesture towards them. So the party is very grateful to have people like you in our midst. And today, for you to have presented an amount of 1 million Ghana cedis to the party support us in these trying moments, we are genuinely, we're honestly very grateful for this gesture. And I know it will put smiles on our staff. As you indicated, after the lessons we have been struggling, others have come to also help us. And it is very significant for us as a party. Before you leave or take leave of us, there's several things that once you are here, I need to put it on record. Let us all understand that no matter what, we are one family. And I love when you went to Kumasi to make donation at the central market. He said one thing, that unity is what will propel us to win 2028 elections. And this should be the mantra, this should be the message all of us should carry out. Where we sit as national officers, it's not easy because everyone who comes here has this or her individual. Sometimes you attempt to stay neutral and make sure the right thing is done. Any awoti ye twatwerofo penin ede ma MPP amanyoko no ne den ede Justin Frimpong Kodua ne na woti ye yanto akasemo senko PMM ewa Ghana de shombo mmodin akofa niama edi frem no ne edi bo mamudi odo omoso eye importers wono makasa echiremu am okopie ewa tema port na woniama efrem no na beka port wono mo na pese okoyi na seja empenifo tenase na mo mre so emre we die beyi oniama na wa meyi na bro da ba kumpa tisi amekesi no ebom de ato omoso no esene kurei wono makasa echirem se bani sia na sitem de ama omo papa every sem sabe wakra ne ma de frem no na ba o maganam na wanya sika nkwayi na apa hoda ba ko pe edi sika botene to so se twiade omo chirema sa demology no ha adwenye pam ema woni nsem trefo di kono mo chire mi sem ama yesi amekese no o ma chitrem aya den afem pomo kwayi ne ma ne ba sa na esam so dubo ni bi kan na Ghana ni a onye hwe no otua ente sa de a na yesi adwuma no mo ye no eka na mo pom adehia ka se chim se yekesa no se okofa niema containers ebekata ma port na se bread share o se koyi epa ho se da ba kumpa container ba ku bia no eye $120 Ghana sikam eye 1763 Ghana cedis one container bia ndu container se na be de se na edua ene ewuti ate omo chim se de yakwa no se mpanifo antenase ayen se pan na sabi sa demology sika o magie Ghana fo so hunu so fasoi eba ne sana de hye mko fa na medifa no ne ba no ne egu madwumanti aban ani mpanifo ansa yen tenase yen hye pan na mo na sa na mutuo no eto entwamo gemre ene sentrefo atwetwen komo
Start from last year, but now it's getting more dangerous because, for example, we paid everything finished, whereby we pay about 1 week demurrage extra, but still the demurrage 1 week is finished. Up to now, the container is not yet in. People have paid their containers, who are ready to divan their containers. Those who have not paid and those who are not even ready, you are rather bringing their containers, and those ones that have been paid, those containers are not coming. That is what is going on. We've tried everything, but the system is not working. So we are appealing to authorities to come to our aid and then help us solve this issue. Any awoti Ghana de shebia mbomode kra niema edi fremanone ebeyi watama port. Wano makwesem ena awoti yen. Enu achi nso ena Institute of Freight Forwarders. Wano mso akase chiremi sem. Sa anamuntu ahodo a ekwaso a obi kofo nema bedu tama port. Na mu akwayere sesra. Obebre sa obewie ne sika botena free botom ko na ese nema akofa bae na eka ne wapo. Wano mu chiremi senye ni senti abantra se nchepa na mu na sa na mutu ekwaso no. Eto entimitwamo so din sem sei eto nsankyerefo anim. Currently, my information I've gathered from some of my colleagues is that they have about 2,700 boxes at MPS, which needs to be transported from MPS to the various terminals. That is Golden Jubilee Terminal and the T2 and other freight stations as well. So we are just pleading with them that whatever they need to do to ensure that the system works, so that at the end of the day, importers will be able to get hold of their container, they should do it. Because the best big approach alone is not going to help us. Any awuti empenifor mbomode adi juma ewo Ghana Institute of Freight Forwarders. Wano makache ena wote wanom enyeyin. Yanto aka sebanse yamfa nwura mwem. Ewo ekuo bi edi anda wano mosom. Eye Generational Right Protection Society. Etwedetia eka ne se GRPS. Wamba mare ne kata bonten so ebeka kire Ghana fo nyina asem. Meka se no galamsem. Ajo man Ghana atan yahodo nyina boso. Egu Ghana ni masinti Ghana ban ebe ya manim yadam. Onfa ohye emfanto so na galamse adehye bi etu se Ghana asasem. Yakwaye ena efi yatena ye no eto entimentwa na se ba bonten pe ena Ghana Post Service eba moden etebra asem wen ekwada ne Accra Court sem wanom empene so ema ne moto we maso na sa oye kire no enkoso nti opiriba moden ede asem kwada court no eye Assistant State Attorney dedi adi David aya Bakem ena wo kire mu sem ampene kura mesa oye kire we no emba so efrise ni pe ba wo mutim potom person bo moden a ema Ghana mampeni eye onpopra omugu nanim asenti na mpeso mkoko ye kire edigu nanim asem nene Accra High Court ekwa asesa na o kire mi se Ghana Post Service anamoto amade ba e sabe monsem no emu hatu sabe atentehuro emfaso bia ni so we emu akra wakasa kire mi sem Generational Right Protection Society for no o mana moto na ye kire mpeso mo ye no emu de pasa no manam ni senti emna mo kwazo mo bade akwa ye kire free na ekọ samra no waboto gu ba bi kra mo kwankwa ye mo ye kire na mekese no eyade a openipo no ene de koya no oyensem training ne din ede oketechie afrifa mensa akaze kirim se asem yesei emo de pa na court na yade ba papa viso maga na etim sese ne sabi yentime trust bani pa bi enfo maga na nkwa enwuna to prefisem yentime trust maga na mampenda da na adango agufu ado abreso woni be ye kire ibi Ghana for ye kire saa kasa kire ne sem only state of emergency enfanto galamse so ne ba ne se ne aba hofra ba na sister na yensu esei o my Ghana tan ye SNS ye kasa mompene wakasa kire mi so bokot na ba so afin so na ko pa ya atuma abosoma yim nda taso ado nwotwe dwada bai Ghana fo nyina nkonko hyemem e wo Blacksport e wo Kamen Kroma Circle ne ma made yakwa ye checheche enantima nko pre o my Ghana e liberation e yes square enko piemu e wo Jubilee House ne nka kire Ghana mampeni se galamse ni yempa bio oni state of emergency fantoso sente saramoko akwada aye Jubilee House aka kire Ghana for se ene ye nkwede o ye nchede obiada the Ghana mampeni oni state of emergency enko pa na dwada bai ekopim ukwada so one penny de o ye kire no one beye or the same say at 2024 anim. We are in a nation of laws. Rule of law shall prevail every time. Then the SC, actually said, see, Kambumwa, Sebi, will be a demolition and Sebia, so your pussy, so your president, DLFM 106.9. It's all kind of constitution, the preamble was we, the people of Ghana, in exercise of our natural and inalienable right, we give to ourselves and posterity. It's in Yankwa, Yanin Chirimakrano, Yadi, a memo to me, a share or monsa, to me, and your money. And on an aya general now says a police Koji injunction or Koji call summons, or did you say no, my being so many people idea. They are a lawyer for or me a lawyer for Munimte. I've said, Omasia 2 Muko to near Diabaya, and near Camera Makabi, and Yadin so
mbeka bipa na Ghana for when you symbol a chere said ye na nano mo ye na no ni ko bna boni de ted me adi nya fa ahudie omo di akukuduro nyansa nimde ekon ye agye fa ahudie ma ye kwa me nkroma mbeka ho akoje sa akokosa mo saa na se mimi no mienu aduru me ne wo so dia esu ye bi eto aso na no ani ahya ase no ene police na me kwan se yenko ye demonstration in fact omo ni tumi kura so mda se omo si ye kwan court pe na wo se tumi ye ba ye nso asem ne court no afa sekan watitim watwam wato atwene be to se asem no has been struck out in the DLFM. You want kasa na ye ka chiro bia se Ajuada 2 p.m. and MPP some and NDC some the TM MPP ni mapa but the record shows that time wa maban e wo so when you na mudi adanse me ne kwame apia ku bia ogina me nche menua ye fa tuo atu ye ko ekotano no mretano anua ekoko chesi ye che China for the buy. It tells you how patriotic we are when it comes to the fight against Galamsey. It's ye na kufa do penso na ye dia ye na jomama penso and bibia sesan and ye ra jomama ne yetano and ye NDC ne yetano emom we are fighting for the greater cause for the next generation. It's a Jordan 2 p.m. Sharp, be funny in boot, lazy, na memani lazy, t-shirt and shoe be available and for the barber GBA. Namunina Mumian Yananti, we no nye, a yum to Jambori, we nya kaka bia, a rewomu solemn moment. Ye the candles beba wa woban fakandu kura. Nebra nyena yonkoye John Dramani Mamba before that ye begina police headquarters. Niabusa IGP said, one of the chief enforcement agent of the nation. The police ye dia kandiama some go fighting Galamsey. That's still a multi fighting. But no, my answer we are now fair ya twice so called a yo Pemuna Casa, or John Domani Mama, or Flagstaff House, anymore. Commander in Chief of the Republic on the Shusuja Force War, Yanene Batana, Ama Diache. Any out your penny porno, and our that pressure grouper, a dear that one more swum. A generational rights protection society for Ekuna Nidin, Eddie Oketeche. Afrifa mensa nene ena wote yin yento akasebo senko pm awa sante matenim ho na monso ekwaye pam na de hye wono manso koni nase awa manse south mensenim awa sante matenim ahyase ayensese dwumadi aboa aprapa kuro ni montene so ne nko ado nyina aboa pa manema konkan ye pa dwumadi ewe no ohina de kuro na no oba hima na afrin sasere member de kuro num na de hye nyina ka boma ensese dwumadi konkan ye pam ne mpelifo akase na mu kire musem Nakopo ya adoma akwasi daye bia bosumi bia no de dika no wo mo de ayense kire na mo ayense esi adwumade pia boa ema eye mansuko ninase empotemo no nyina ya nikanika na efia wodo adokoro wono mo no eso atimi atem na na aka se omo kire mu se ompese omo boa na efi asietu ewo eye mansuko ninase na efa no toma pa etimi edifram emna adwumade ne kwaso mo de ya eprapra montene so eka wodo emu asiem yiyi mu nyina kama sam ni street ahodo prapra mu kama na eye koni nase eye manso ohine poda woroma no ene na agei mensa bonsu a otoso miensa akase kire misem odampenifo nyina ase titiw na de shomba mmode aba ye no mo boy sesi kuru mfisa na moto moto beboa ememputo ba na hunidi asu kon kan so a mapo mu den so be kon kan odi nsem sei ede to nsentwerefo anim ye regional minister oyi Ashanti first ACC ho say prapra Asantema mu nyina enra na Asantema nyina ye aye kuropon no ye ene ede ye 106.9 ye betu kunu ho fichire na bonti nyina ye bedro aprapra ne ati kunu no ho ama kunu no ho sabi ati no ya hyase ye ba ye ahwe ba bia afi bia obia meneme maame ye ba ne hu se kunu na sa no no ejana bia ene baby asabi ahonidie sam no na ofom ya hyase esi baby ebeje nan ya hyase committee chairman Mark awaha onimi nyina asabne man so awaha onimi se ya hyase adwuma ne ya yemu be 70 ya ya fan 70 de yesen se kunna seman mansoman titire kunna seman omunta yachi ne hwe se na be ya be ma kunna se afa no ntuma fefra eni autie yo hine popo no ene da manso koni nase ekuro no ano ne den ede nana agei mensa bonsu a otoso miensa ne na wuti yen eno wa chiza sere memo kire mu ede ma eye manso koni nase electoral area Joseph Prempe ede adesre ede to ankwankro mutu eye fuma gudi ani musem omo srada ade hye wo mpotemo no mo so mu hia adwuma ntise basis ka ko mutu mpotemo no mo modianfa mo adwuma ne moa na ade hye no so nya adwuma panye ne sika emra kroduanim
Couldn't answer for your problem, pa, Now it was basically on employment. I know the name say the my employment issues about minister. A Krubiara mining company will be what is said there challenges when it comes to employment. Because Mino can say Ubia or cancer and Quanta, Ubia or Mason Quanta, Empu, Ubia or one to approve. Yeah, now almost said I'm from when it comes to employment and other stuff. But Yenia minds this you from Libya. Yeah, I said yes, a very a Jumama. Mino can say employment doors one, yeah, or how we bring on Tama. At the a bigger challenge was it. Now, also now a bit is sanitation may only say sanitation also funny serious because I didn't nothing was there. So after toilet we other watch for the past 12 years, new toilet project be a name. Any being class idea. This is almost 70%. It tells you say bottom scan a day and a home bumper so. Now me Gini say I feel private commission. And the toss me and son. Aye, any I would tea ye or no, as a remember at the map Manso Kuninase electoral area. Ne den edin. Onimnyamfo Joseph Prempe nene ena wuti yen. Ne kwakram no ba hima no ena wo mansukoni nase eye nana amonu jemfu anso ekase echirim se ne Ghana mebunu nyinada amano ne yema ena ye copy sa. Amamre so to nase bibia nko anka ne sente osra da se Ghana fo. Yensu ene yankasa amamre ne sabe empenifo asem. Sa wure efri ukrom hina ben a wo yira joba asente yema ye homoden a ne yankasa amamre ne so. Yenini ne yemo na Ghana efa ntoma pa emfemfra. Wona komina de ba wo ho ye yama kromu ya fe pa ene ye jani na to ho titu pra titu ane bragoro ka ho bragoro so na ka ho ni nyina ye ja to sa ane ma ye ja to ane di enya e wo ye kuro biem nti sense ye de ye ma so ko na se de ya sha ase a ya pagya ye ho a komina le ba ya sha ase a chese ye ni ahefo no ene ye committee fo ene assembly man ene ye kuro ma ye de ye ho a ye ni aye ya de ase de be boa ye etum fama ye esa to su bi mi se bragoro no so no ya sha asa ye de ma fan se manso kwanta ahemafo ya manse west hano ya ahemafo ye nyina ya tikuro bi a ye fe ahemafo asesi ya sha ase a ya hye mlase ye begoro bra enti ye bebe kuro bia so bra wo ka ho bia wo hema ka ho bia beba so ala be sha ase ama bragoro na ye adwuma ama ye nyina ya fe ntoma pefra na kire se ensohwe ene amane ye ne nkura wuo ni ade nyina na to atwa eni a wuti oba hema no ukopie mum o manso koni na se no wa sentiment mo no ena dakro no ano ne den ede nana amonu jamfu a ne ne ena wuti yen na yanto aka se mose mo fanwure ma osoafo no ena hwe omanga na amanwe ensem som mekire Ministry for Interior ne den ade muntaka mubalak wakasa echire mi se yanka nkyere Ghana fo nya se yankopon ya adoma ya wata ebe yakotoni mabosom de dikan mekire May 1st 2025 Ghana fo nyina yenkwa adwuma holiday adwuma yefo denti obi anhya da mu no no ne yere munyimani efison wale so ayesi je ne bomade atisi kurum kopebi na munyimani efisa efo fida kese a Ghana fo adwuma yefo nyina montena se muniri na monnom na monenyi ye pam muntaka akase ekirem se we yade a Ghana mampenen akase ekirem se fo fida kese a wiase amansan nyina edi ho fa ne senti Ghana fo nso da kese pa ne senti yakopo ya adoma ya wada kotorima abosom de dikan mfimpi miene donu enumu no Ghana ni enkwa adwuma sabe enya nkuto na apeskade agu botom enya nkuto so na sabe wani abre omanya obi aho akire no nanso wani na trefe na home na bompa ne yankopon onhyiram wakasa ekirem za ne moto mutuo ni nyina no enam emra kwan so a Ghana mra ema ho kwan safofi da kese esa na edu ho no mam na makwan na yendie ti wani nkra ho do nso a efri asosho ma Ghana amanwe nsem so animre yi ede mo nchechire mo esom ya na tefu ye gina wesi na da ho ya ba kase bo no ya ka akiri no ya beti na nyina de afri wonom makwantu ohunsam ayemedadwen nanso me yensam tro nenti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's Consult na wonom nti ende metimi ba menya abre ne adaje ekenkan ye investigations about womo ana me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonom ewo track records madansi die nie ma menintrel Sunday Sam's Consult edi Britia webi ebeje wo visa ama wo. Say we call United Kingdom, Canada, Dubai,
Poland, Croatia, na afei kura de Serbia, any Greece nso abeka ho a work permit etechiri. Ma menchire wo mo echiri kwan. Sunday Sam's Consult ewo Ofanko Barrier, Asofan, our Bay Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station Honomoa. Phone number 0244 291546. Email address nso samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse empo asede media. Yamamo akwaba afianken kama dwenkyire ne biem. Na yemfa ensomo we free piaka ganje na wokyirem ze Ghana mampanin. What is all the sanitary pad akoma ema nanso mema no so hia bio. Ei piaga. Remember the part what the bad day. Kuro we mu nsem de hedin. Na nakwame Opal School Newman. Oso hwe live edi free in Sanwam Total Filling Station. And wokyire misem. Ghana for the said ye kwe empema nyokofi abanwa so ne nsem kuro. Ne ma nkoye ba kokora o man ye huna ma ne paawo. And this amanyokwe nsema sikasem basa ne senti. Nako point about 2028 munsi sem no man. Ya honton ye pevise and this pad debi emu akram. When so free coffee parliament no kire mi se Ghana for akani for my yesa adofo atamfo nko mo no mama ba kokram. Ohwe live edi free agona bo bikuma apaya dase. When so free master planner junior kentampo no kire mi se Ghana mani super papa o Ghana man pani John Dramani Mahama nsema mani a o man hunu no ahomti odum so galam say ene nipa high cost of living say yase trampa na kunkum niam nkwankan kram enti yakopon ohu ye mabo pa yate yada ase pam Ghana ni de do ye sofa na men sofa ya ba won chen asema da prusu nie importers Ghana nation ba modern kofa ne mamono ne pa omu chen so bedu tamaport a empanifo emo momre so mumfa meyi niam we enfree port wonum containers no se edum pampansuo bi na sada no pa ho pe $120 Ghana sikam 1,763 Ghana cedis container ba ku bia dakro epa ho ane ya chew enti se wo de na epa ho be de say bosome de ne waso ayehio omu kirem se koba ne se pe na eba ne sasa dumology ne chew no ma na ho kira ba containers no muntumi nyi omu yi so na mo de kan nya begu Ghana force na ma setrem ad ne senti empefo ye bi vanfa ho Ghana ni wuti ne says nyama bi se na ekoso watermaport a wadwene sen e na wo ka de fa ho 0534050199 0593406565 DSN. Hello Majo. Nhyiraba. Sakwa de Atama Committee 11 champion me enti anumre. Yo. Amsa asemu a wokan no kure. Enne sisi sika so omuji oport won yasem tetwa. Uyi container ba ko 850 million. Getting to 900 and one of me could 850 million for one container. And he says he can almost general. Ah, then now so yeah, Breno says he can only be fine. Nhyiraba. Edion. Edin Gama Ghana. Says I am penny for no almost drain your home. Almost drain your home. Sika uko the container and so bar. 1 week pe yes be try the mortgage. The mortgage in so no debt dia with car ubetia wo ho. Nhyiraba. That's a sack. We dey dey. Ghana penny for mo hwe no mo hwe ni ye. Yate. Yes, that's bebre sa kwade. Hello Majo. Hello, good evening. Oh, wenti me enyina so facha me pa. Once ubetimi abo ewura mu 0534050199 and 0593406565. Hello, Majo. Yes, you Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Dixon Bada ko droba achim edukro champion me enti anumre. Anime nya mission ya papa bo Kristo e na o mangana. Akura ya me ntenia me bi ase. Na e wo se yeti ase. E no mu. Se ni uwe atia. Umune hia Ghana fo. Ba unya mbakene gwa so pena ofisi. Na wa she amanyoku space. Ya the duty si gugu ne maso nyina ye campaign. Nti se ya nya akonya beteno. Ghana funsun kaasa. Na won e wo airport wono so no kwarsani. Resa fu mlem because bidum de mlana ese wonsem. Se no minimum that kind wo beji sika no so ye wo hwe ba se ye nkɔ ne se biu. So man pay no je bi fara ga fast we green to emla yes medas. Medas bebe droba. Hello Majo. Hey, wafa.
Ma ho fe e kwan so mama. Nanti kama sisi apa e be dem biem. E be fa. Yemi omutu kwan ko fu froswa. Enti sawo. Ipenyi foi eni die mu a omu di se jon omu njayo. Ni enfi fre. Na kwa container ba kuno to se titiri wi a da ben. Na Ghana be kweni. Yo. Nyankopon mwaye. Yo. Medasi bebre wonso betimi aba ye befa o 05340 50199 and 0593 406565 amanfo containers and akata maport no ageta hello majo ya mi adumo senior black kwame dodo senior bentio na medo wa ma wodo de se okoje na ni we yi no kofu dua ba ye no wa yemrenti wa kwadwe na home kakra ayo that's what we are working on ya ko ba ke sa na hete be bufo na ye bro ene aso be she it is one day kwa batosa that to boom no hoje kan no kwa ba ho ana so mo ho na na hoje so butu ene de atoje wo ma Ghana omo je bibi yo sana na hate me funa omo de tawe yi nya boto ye sanete ya obi se try to why me da se bebre bra kwa me dodo hello majo ya Nhyiraba Kwadwo Sammy bi senior wodi ne ba bia kase free media ne to me kasa free abuja kama champion me ntia nimre na mi adom me fa fomo na bra ma bre no wa from Jankama to DLFM kwa so be shepa so to me ma me Lumba super me no na me go me go men stretch DJ Omari on the bebre osisi yo me de bia ne amekane se sa party A party B omunni bibia de ma mufuo no bibia bia na me de ne amese ne se me nuanom no omofo mo ho adwe na omo meka me ho ye nyo machidi ye jawa machidi a nwunu se o che obi ase na oye wa yakayaka de a wantu hunfo a obekoso a ediwani se ne ese okay Nhyiraba medama ti bebre me da se bebre senior o senior me nhyira opi hello majo nana kwanko kwan so senior SK dodo a ya SK dodo a champion me ntia nimre de sie ni me da wa se so mama kwenya yo ayi wo se ma port sa ensemu we eba enye ndewo da bio a chepa ana se sika de ko mo jeje wo ma port wo ko ano nyanti manfui ye hu ade mo ni se sika ne ye de bio mo so president bi obe bi o se odu youth hu obi obe bi o se odu youth hu so ye ni am mpanifo mo so mo ko amano ne ko fa ne ma ne ba no e bo de ne nti se ye sa aso ne kwa yintumi nto yes me de ta me kan be sere mpanifo hwe ma ye no mo tete ne ma so ne yeso ye tima afro so yintumi nto bi me da se bebre senior ya me show pa me ko obi mla me da se bebre SK dodo hello majo me do so ofa fum wo ya me last caller fa me point numre Ofa me last call am for by this time me sebu ama samai better ye nko champion ofa enti Ghana for the adentina ye no ye hu sa dion ofa ade ba kwa me kam Ghana for ya ni ye be kwa bru some game papa ye boy ye hu trimodi too much enye fine ofa me bi obi to aso why me da se bebre wo fa fum we na kase bo ne gina we so ne ya bunu kom se pon me srepa na me bre de no enya de a ye betimi afa afrefo no ebiu kra mo fa nche bebre pa me hunzo bi frede den so tamo no e de animu kan kra me sore so no we ye awoda kese efri eye babena nchan na wo kirem se happy birthday enko enfama Kingsley Bempong Forsen ene wa woda tisinia man yankopon hiraw na onye okese ompegyawo efri adom ekwa adom mum twede mpo yankopon entembele waka abra bo ho so opese opegyawo na wo hirawo no yankopon ma trim bo hye na hyehye pa no embrem enfama opa na ma onya kese abusuanim wodin ede Kingsley Bempong Forsen happy birthday enko enfama ho efri wadanfo ne dindi eye babena na wose yanka nkyere wose yankopon kyerɛ opa no mpegyawo na onya okese pa nti we once again happy birthday goes to you Kingsley Bempong Bempong Forsen dodo abom na ne say obrum
ene wa odende yankopon won hyira no onye okese pam ye na kase bo no ye de asi emu semufo no eye maize me ebel entwene se mu edema yen bema 10 gram wa nwi adwa no we de bema we oso wa buy 3 pam DJ ma de kopie mu e wo Facebook no so akenkan fo nso mekuto na mbesi nkonwa edi amegye so ye takwade kwadwo krom twebe wo de hyekonkron inhyira pa Kwadwo Sammy B mamu nyina mu ane tia adehye Oye travel to agent. Why? Ask life and I know coach. Oye travel to agent. Why? Ask life and I know coach. Yes. Ask enough for ya. Catalonia as coach. Ask enough for ya. Catalonia as coach. Ya can come and media for so so ya no say. What are fiat for us? Yeah, as of the problem house. And who coach with me back. Em have a problem. Em is coach. What are some coach? Oye travel to agent. DL Power Sports on DLFM 106.9. Fiadagbe wotro melegbedran ovinyo fogboto fio gamado menoin Freestyle Friday ye metwagbono tambere kukuno yomadana grona made na amesia manatwa yime radio adale DL 106.9 anyabi gajobi tuobole bono koye Facebook e YouTube bakene efia no yo mingabo beshe watashe kun wake Freestyle Friday neba ofana ni ochemoko ni moko akemoko ni mofiamo ke radio afo DL 106.9. Good evening to our cherished listeners and viewers watching us live across all our social media platform. Friday evening, we are back on your radio. We are bringing you Freestyle Friday live on DL 106.9. So please don't hesitate to call a friend to tell a friend that Freestyle Friday, we are seated live on DL 106.9. Busia mamenyina we suna baby bia obia mema wadron ama okwaba emfambe pie enkramantem ajatum kasafidie kase ba kope DL ohanisia echiripo enkron fiada nyumre emre edu se agudi mrantie yetena se na otwimuni nyina agudi mu nsama wuru atwagu ye no akese na ewomu no yefa ne yedi won komoka krabi ne yejamre na aka no ereba yetiefo ne ahwefo na mofre na mochira mo adwen enso ewo enti yatena se Freestyle Friday na yede baba bibia wo bia yema wadron ema okwaba ene yentena na yatena se se de ne won se dwumako bia da roma na yede ensam no eba enti ebusia kame woni yamfasida kese emfama adwumaku aye from Lumba ensupa na Lumba ensupa ensu abadwama nso a emote kama emuode krojen bibia ededa kwemu Food and Drugs Authority aye nhwehwemu dia fam fidie magya tum sende Ghana enso ba kwa ba mu tene kama a obia no no Lumba nsupa enije samane se ye won bottle water ene ye won sachet abusua bibia fa nsu aye no de eno ane Lumba nsupa fiefie mo mononom eno achi nso no mo amotonton so mo nton dwubedie bia ba fie a wudi ni fa Lumba nsupa no efa serve wa wo na bibia enye kama bibia fa nsu aye no de abusua numero 1 number 1 no eno ane Lumba nsupa ofankone ne mpatem mama Vic ewo mubenya bi 0500 680783 dansuman ene ne mpatem mubenya bi ewo madam abanyame chakache owo Apietus Lane oben Lumba Sport no 0557 349
401 Lumba supano pebiato say a bottle anasa shena DLFM ya kachi awan Kragboga Junction yane Wisconsin International University no ena edi animushe ya kachi obenye bi atowa na bibia aye kama aye fine edi amount baby bia wo bia o tone dodo okra yere begu hyenmoni abeyi edi amount na odi edi udwuma no se o pebiato ana o pe Enquiries bia friend numbers way 0355 015 miensa 274757 ana 0577 475343 Lumba Supada Roma yatena se yedi Freestyle Friday at the ebro Tommy Kuchu en sama eya agudie mun sama na otwe atwaguye no akese ne wo me yebedi won komo kakra bi na fe ye bia wo manatum na ye tiefo ne ahwefo mafre na mo abekire mo adwen numbers a edu a yede be fa mo course no eye 0534 050199 0534 050199 ana 0593406565 numbers we ana eduwa yede ebe fa mo course no na aseda kese enkoma kwame afumota ikire yede nsam no eba DJ Omarion Facebook and YouTube ore yato yedem live e DLFM 106.9 betumi akọ na wakohwe bi na bibia aye kama de am already seated no me partner ba kope partner in crime mene na ekọ na eba ya toto nyama kama Bismarck edu say obetene nka team ni nyina Jesse wofa Mohammed Alasan Oboraman eni obi bia ta ikire yede nsam ne ba edi amejeso no yensu ano de hye Apakan GH de blazed ki yentie we basesia ni ahye twetwen na se Apakan GH wo de nyansa de wodiawo wo interview wo kasai wa hobrase wo radio mu kire se wo yo pabe ne wo radio mampa enti wo ye kaja gumna ye din komono edi amoria na otwimi ensama eba nyina kese ba ko a edi mu intintiman eye Kumasi Asante Kotoko na obi ana anwere da se coach Dr. Prosper na Togum omobeja ne kwan na so na otwi ena Kotoko se tinton time omone Dr. Prosper na Togum etun kwanta pai after say wabo 4 games a draw me no lose me no omeja ne kwan ma ne ko enti na otwi asemba akopa e trend ye pa e wanya agudie mu no e Kotoko a omeja Dr. Prosper na te ogum kwan ama ne kontimeno ka se Dr. Prosper na Togum enye coach biem emfama Kumasi Asante Kotoko enso wo na se na mpenefo kan etetu a etetiem sa so na ejabi wu a ejabi tiase enti no na se omode obi ba omototo omani no former player kum coach aye friend Abdul Karim Zito Kotoko for the naba as technical director kum interim coach se on former mo season na akano enti ne Dr. Prosper na Togum ko ema coach Abdul Karim Zito aba na coach Abdul Karim Zito ba no wadidi nkomo bebre na enye nkomo ketwa na coach Abdul Karim Zito se be bia Kotoko we ene ni omo person mo achieve ne de masa supporters mo fanhye mutim se nya fan football asem result no mo 25 football no ono open na mum no empempenso Kotoko we de nya fan football asem result na hia so now with here they know we are not the people who started. We are not the people who record. I'm not finding excuses. For now, they have to be content to only winning, not adding beauty. My philosophy is adding beauty to goal scoring. This is my philosophy. Because without possession, you can't win. If you want to stop the opponent from beating, you have to possess. When you lose the ball, you lose the game. So now, all what we are after now is to win, to see us back to the. So it's not about fun football now. We are left. You see, football is about moment. Coach Abdul Karim Zito no watene kana. Coach Abdul Karim Zito etwane Samsono. Ena odi tu dwache ma Kotoko players ya na ewoyi. Omu hia coach, omu hia obi a. Obe ya omo papa, be ya omo adamfo, obe ya omo bibia. Na obe kofem to omo level no. Na ono Abdul Karim Zito no yesa ni ope film nante nche no obenya. I think this time they don't need, it's not coaching they don't need coaching. They need me to be their father. They need me to be their friends, and they need me as
as they are, I have to come low to their level to get what I wanted. You understand me? Because playing. Coach Abdul Karim Zito and Watten and Kano. Nana crack in the evidence season area. Sani aye nyama Daniel Butuama Kotuko Emfa. Na legi mobe tumanje ni ade ade no sidabe. It's not over until it's over. Enti aka 6 matches na 18 points. Omo to mejini nyina betuma ye bibia de amakotoko. Enti on kase season na over. 6 matches na ka ombebo no ma hwe ne ebefimu aba. Every decision you take in life is your destiny. So if it is my destiny, I have to fight for it. We are going to do our best. We told them it's not over until it's over. Though we are languishing at the fourth position, 6 matches, 18 points can do something. And among the 18, we might meet some of the club at the top. So let's play. Until it is over, it is not over. Coach Abdul Karim Zito ana watenenka enso intinde prosper na togum na watwi asamba gwa trende pa okọ ema Coach Abdul Karim Zito na aba na watwi nso asamba kwa ne nam nya gudie no pa no eye Ghana brand friend Mohammed Kudus a obon ball e West Ham United akache na Saudi Arabia fo a omenya oil money na ato omani afefa no ometu omani asi Kudus Mohammed so say Sammy omo de 100 million euros ebekwa koma bobo kwefen West Ham United na oma for Kudu Sama na wa Kudu sabesia kan ya mabobo kwa ye fene anase ewo Saudi Arabia Pro League num entie bia oni Cristiano Ronaldo num na omo bo one team. Now the question is Mohammed Kudus at the age onkwajiska ana ontna Europe now de omo ne bo na ebinum so onkwajiska ebinum so ontna efutuo ben na wo de mano eno nso na otwe trend pa ochina GOC elections na baso na otwe wonsama trend pa nyasam ketwa ena afenso no ensempi na ena ACC ewon agudie no we ena yedi won komo Bismarck edu say hetetan Apakan you agusu sha I hope so here nyame ado me ho ye papa the nyame ase yakwasa aba oh sure yes ma yentie we okay we dey kakra bi na ochina mfa ankan ni pinimra me sha se fi kotoko aso ye Dr. Prosper Nateogum. Some of us we saw it coming because we share blast to the start of this particular season. We share ahokeka ene GDA ene niama kotoko as a whole edi wuru mema papa no. Ema we say ye betra na ye discuss about how Kumasi Asante Kotoko age about 21 players kwai. All in the name of say coach nesi omu ontimi ni omu nya adwuma. Enti metimi aka say manhia ohempon kese otumfo e ka kire coach ni say de ope bia no material bia ope bi players no ono wa crowd so betimi adan edama no and undoubtedly before say be start league no na Kumasi Asante Kotoko ombora club bia otimi say club no na kokko be de player wo form na say player oni mbopa ana mutimi ko fa ne ba. Enti ya start ya no share baby edu baby na cheze Kotoko managerial structure na krampone ni ho because IMC na nkasa na omo ye adwuma no obehwe enei technical advisor in the person of Openi Efeno Kwesi Apia ono Sudan manage Sudan national team no ohwe mpanifo bia na omuka Kotoko managerial structures no ubetumi ahwa aka say nana pinkrapa na no ye active during that time. And ekoba say juma deni nyina be good Dr. Prosper Nateogum so enti we be share do baby na say Kotoko ankasa draw any losing kwa na ekoso until say manhia friend na omukọ ka kire ne say now you should be focused on the coaching aspect nkwa ana Kotoko start here then start so sa pick point enti di demand say Apakan form na side then atikwa na yetimi ja papa ne kwa enti no some of us you say adena it is coming. We saw it coming, said definitely Kumasi Asante Kotoko beja papa ne kwan. But at this crucial moment, na me hwe ni nka anya hwekura mpono. O de nka omo FA Cup ni wie because FA Cup otimi abon ho made di Kumasi Asante Kotoko akuru me was semi-finals. Enti na me hwe ni nka ombetimi aden abo semi-finals na wie bata ankoba ne sai na omeja ne kwan. Yenjin tumusa na opani ya nei omapa no ntoma se omefa team no
Karim Openia FM Karim Zuto so don ye man moral support no ne hwɛ sɛ ɔno nso betimi aboa no de Kumasi Asante Kotoko afinish respectable position our league log ne so a ye nyina hwɛ animu but Mr Karim Zuto on fan hye trim sɛ Kotoko this season o ma anya hwe krampo no FA Cup no obetimi age na kyese nei enkoma na omode ba monten sen ka ombetimi age league no e de ama the late Nana Pole we de enka busua ne adofo ya na mo say ombeje league no e de ahye Nana Pole ni munyam se ankoba ne sa I think say Karim Zuto abefa Kotoko onhwe MTN FA Cup no na onje sa kuru an fama Kotoko ne Kotoko fans ni nyina na sebi entimi enhye the late Nana Pole ni na busua ni munyam. Now quick one on Mohamed Kudus enkoman onkoji scan na onkoji so okoji we ye ndi hu nkomo nche because player bia ye hwe ya bibi mamu a player bia da so ne se obeji Ballon d'Or but to share how ye bibi mamu how PR no krampo ko anyhow e ba ye ankasa African terima empempi no anglophone countries no players intimi even the African best player empempi na e koma francophone country players no French speaking countries players no omona empempi omoji even the AFCON and as African best player so how much more to talk about say obeji Ballon d'Or sad dream ne there entimi maso and player bi abobo and that so ne say obenya national team abo and assistance now me no to Apakan say Black Stars team and that was say your best 3 players you can't count Mohamed Kudus out enti ebetimi aka say assistance now Mohamed Kudus was 17 in position I was senior soccer team the Black Stars of Ghana nim enti aba say de be biem ne hia de hia so adwuma na wo no be pesca wo and even Saudi Pro League ni krampo na kire say so obo sa league na probability say wo benya national team call up no high because yan hwe N'Golo Kante Eko Saudi Pro League ne man refi said the just ended Euros no Abrante and your friend man no bebobi Cristiano Ronaldo Alvarez dos Santos as it stands now he's still a pivot and say a key member of the Portuguese national team it which they say you can say Saudi Pro League no ba sebi nya say wasa na say unyi ana say born o di ba wi ana sebi okwa wi o carry no it memeti idea as a Ghanaian some you could say busuani ana say I'm part of the advisors they make a chance on kwajiska because we are no e ba nyina yesika what you say you good say ube winning lawyers but you say and a Kudus born a team like Real Madrid befanana a team like Barcelona befanana no obi anim da achi there o metumi afa no ana make obi anim da achi there but as it sounds Apakan me you Kudus amekwa kwajiska no mate yes into you the infancy now china no yemedi nkomo piofi eno Bismarck edusei na watene nka no si Kudus enkwaji iska no Kumasi Asante Kotoko eja prosper na togum kwan ma omode Abdul Karim Zito aba ene ehwensense nyina na obetumi aba na onso ode ede aba beto so 0534 050199 ena 0593 406565 oba ye befa na ode enso ede aba na Kotoko no na ewon kwan se omopam coach na omo won kwan mu na se fata se coach no mbe pam na nke bi ombe ma ne mre kakra na Abdul Karim Zito ni so awaba no deserve adwuma no obetuma ye ni nyina no obetumi aba na so de edi aba 0534 050199 and 0593406565 oba ye befa na onso de edi aba tu na niaka echibia no ye di atoaso edi amao enso ewo na ochina Copa del Rey no final na ebaso between Real Madrid and Barcelona na game no samba so ochina enyemo Bismarck na Real Madrid for na any abreburuta omo change referee meba first call am pacho odi ni ba bia kasafi hello good evening sir okay, bra Rich mpacho jina ye kakra mama wa. Hello. Yes, afere ya meto nka yintio. Meti na radin samu ne juma pa mo boma DLFM. Oni samu pa na ni me kuma tin cha ni. Coach ni die. Sabe na mi nyane kanu. Sen ka moma FA Cup na ka. Sana ne ya FA Cup. Ombo FA Cup pa ko bana sa. Enti ya dem pa bo ta kale ti se wa ba. Oma tutu no ba ye se ba ko to ko sumbe fa ni ma
me fa den tro en me na sham amen yada sese oba eno bra rich ne dia wonso betumi aba 0534050199 pacho odi ni ba bia kasafi papa ni keze majwe pacho meje so boss we are yonko Frank Naro domineyo oh narrow champion mpacho bibi aboko de nyame adum bibi aboko mate narrow yenti wodomi coach no yesi itrinyanti ya yenya cheswa ana babi anyiwa babi bejo ana obroni say the downfall of a man is not the end you babi akobabi enya hwi wonim de dananim daachi ebi kura na ufiri ho akunya team kese bi echen kotoko entimane manura ho because enya ono ne first coach akotoko afa no ana enya ono nso the first coach ya yapam no Ghana ha isida enti wanche ne wure eden ebe yi na mawie no opani bi de opani aya momo na baso your friend fan boy ewuchinto next sport ndie dama DLFM am so super guru atarne yo anopa awia anwumle DLFM nko a fan boy sport boy nko ade momo na baso ayade ya bona baso pa ya dase mpacha odi ni bia kasafi Pastor Midindi Yimando, akachidi chama be bo misisi wonwa. Yima. Yeah. Brahima pacha ntio. Me masam ni se. Me kwa me bom pa ye se. League no kotoko. Emfa no mu fanhye nana pole enimonyam. Efi se nana pole ni wuo ni die. Eye me ya pa chembia. Enti me mpa e bo ni se kotoko enfa league no enfa nche na Napoli enimonya that yanso yada se oba yemfa bako mienu bi into aso na yensori nko na zigi emfa awoso ne beto aso emfa ma pacha odi ni ba bia kasafi omiri ne Richard ne kasafi pechi rarich mpacho yentio ene se kotoko coach no medie to me pa the ankai to mo pam ankai so mo bole ansana map mensuma jinjere ya da se pa pacho odi ni ba bia kasafi mama mpacho yentio Apakan GH mommy iyo ya bon fa ese ya papa we free mu ebi bia obi anyankopon efa ne pensie yi no se buka no so den na mom no ye bompa ese protocol ebebo akensi na bibia adadi mate mommy yada se yo okay pacha odi ni bia kasafi atobedi ni kwa tazangu kalesi toshawa coach na sano de meno ade bia se akala so ne this is almost a shame na ya because the day so nye enti me mama no makọ na me nyomo ya agen because what pump to play tell I one there e ko le toko ida ka na kanu na kama se Nicholas Kaneshi yanso yeda se ewo honum na matches across Europe menoka say German Bundesliga yabo Simano Edua Samson 37 minutes VfB Stuttgart enshebie FC Heidiam enshebie na the French Ligue 1 France yesi akane sima eduonumienu 22 minutes of football Paris Saint-Germain enshebie OJC Nice enshebie na PSG omaje league ne dada nti omu wini omu luso omu mfaun na mi di nkomo bi edi akire edi afa Copa del Rey a nyame ya adomo okina ye expect se ebeba so ewo oman a ye frɛ no Spain na referee na obedi game no referee nso wan kana no antum na referee no ye frɛ no Di Burgos Bengueta na Di Burgos Bengueta eye press conference no ena okoka se omo nsheda ni right frame of mind o se nyama omo komu no enya better sao na odi bedi game no esa se ne ba fi school ba no abeka chenze da ye ko school ankrofo ka chenze o papa krofo o papa na odi matches ewie ankrofo e wo Spain no
nanka kama referee nkana no ntuma na Madrid 40 anom si ye ni a referee akade ya abomination say referee makura school mu ne ni classmate for ne ade ka gens or ye krom for de referee ya man in the game ne da and a referee no Madrid force yensesa no La Liga force o mompre enti one na say Real Madrid president Florentino Perez any Barcelona pen for ne La Liga pen for ni bi omo kodi na kodidi ahead of game no Florentino Perez anko na say Real Madrid coach Carlo Ancelotti any Luka Modric echo press conference before answer game na baso o man ko Real Madrid ama man ko and na say Madrid ye training ne o man ye training o ma boycott to bibia about game no say referee na kwakasa asem we dey e so mo sisa referee no na report ban Real Madrid release statement says here say referee na asem na wakwaka na unacceptable o mo nji ntumunti no La Liga mpene for no and Spanish Football Federation mpene for no ensisa referee no na ankosi ochina no pa no wan hwe say bi o man sisa referee na Real Madrid for be release statement so ochina game no omombo na eba ne sa men yo bi anwa because nansen Real Madrid and Spanish Football Federation no omo problem when it comes to referee enti ne eba ne se wan hwe na game no Real Madrid a boycott na omombo final no ye monitor proceedings ne ye be pie mu bia ochina ye tenase a ye de enwonsam ede eba besomo na Robert Lewandowski Barcelona for Polish striker obi ofi Poland bia no ye friend Polish na wepra na ochina game no oye out on bobi na game no kra no ne akika kwedie se Real Madrid for twi omo film no mamba enye obi an anti no Bismarck referee na no akoyi ne ka on kana no ntuma ntina mpen for say to ano na leka no oye din ya se nka we nyina amba information manya titi a La Liga mpani for say omo game dem be baso almost omo nsisa referee no na Madrid for say mo nsisa yam so no wan hwe bi abo ne yambo Florentino Perez no a great man oh yeah stubborn man now Florentino Perez crucial moment aka some few hours na abo game na aka say oh boycott to final game dia o de enhwe enko pim say ochina be sin ne hu de be ba sure ya ko de ma menchia me senior man bi Mr. Kwabena Boateng Mensah or a lecturer or Wisconsin and Dabi Academic City. Yes, Academic City. Okay. Hona ochira de enti anu anwumre memfa konya nsu na mencha na Apakan. Okay. Na unchia unia. Just yes, necessary. Yes, ya chia no. Yes, ya chia no. Yenchia Jesse. Ene obora man. Yes, obora. By now monitor gidigidi. Yenchia omunyina. Enti ebusuya ye ko na Kofita go ma minchiao ena efuasida Louisa ma minchian so Paulina Omare na gewe minim so Omare nua oseden yo Paulina Omare ai ohwe ma minchia na second wonso oya blogger ma minchia Omare be yu ano Paulina Omare na yonua na wasi anya ni nua Pole o membe passe mame eno ye bra na opa no ma ni twi no ni o ma no ma ni tu no ena ye kasa asem no enti abusu ya ko nyame adom o kina no pa no nkron 9 am ekosi 12 noon ye beba na ye de DL Power Sports no e de ababeso mo kina ye exclusives bebre ni amoti nyina ye zigi ne voice a enti on no aka enti no kina no pa 9 am ekosi 12 no ne beba ne ye de awoso na de abewoso ne ye bedi ano no sezigi wadawruma ne ye bedi ano ha dwene dodo enti o kina ye de DL Power Sports na beba ai awoso na be take over na za onim ne ametumi de aye odada ai se onwe fa microphone me hoye na me tell say Real Madrid for more match almost more go say say maso ai I didn't know maso ni person o kikan se mi na yes yempe okay but George na tiefo no say who could DL Power Sports DL Power Sports 9 to 12 yes no yeah sorry so 9 to 12 into dia fa na fit yes na say si awo na oba tiefo ya woso na o de ba be woso so efiada woso nti de ka kira
Marina and what I heard feed me say. Aye. I'm say Omari bi ofia. Say ne bra na wa. Oh okay. Ba Omari we there wa ware. Enti e. Obafia still your bachelor's wafia. Oh okay. Enti opebi ofia obenya bi. Obafia obenya bi. Ye mo ne de ye nkan but ebinum wo. Ah, o de o ga o. Da bi ye mo de nkan. Service. Popa we use a condom. Ni aya ne de ye mo ye nkan na emom no. Sezigi wo kra wo nkan. Oh, me count. So wa wa. David, my worry about me count. Hey, Dabi, Miss. David, me count. O yiri ti o. Ah, let's say Adam for. Now rep say o yiri. That's it. Be na fat down for. Adam for keke. It's your marry or you bet we fat down for. Oh, okay. Na be man ni oba fat down for no. Oh, and no the crash him be man be fat down for. Na Miss Park we water. Wa fa bi da. Wa fa oba down for da. Oh, baby. Ah, Miss Park ni bi. Me say that ni bi. But Miss Park good. And I'm say there be difference here. It is one the teacher the school the man. And I'm Wisconsin. Hey, Miss Park. David. Who here be Wisconsin? As you should. Enti, abusia ye de si ye ko Ziggy B. E de awoso be woso mo enwuma wa hyehyɛ de ba no. Eye hu. Nyame adom o kyena no pa non kron ekosi dumienu ye nhia. Ye di DL Power Sports Edibebro Mr. Yaya Mr. Yaya Mami Nchiao na oye NDC organizer wa yensu an ope DC utie yam papa Mami Nchiao na minim se nyankopon ti DC na ope wa yesu ano no obenya NDC pen for no be approve you nomination no na waba na assembly members ne so ato abama na waba DC ediama ayensu ano mebra eno Mr. Yaya. And I'm Miami bra penny Mr. Kofi, you know, wife, Sister Mary, Mowa Yensuano, Minchiam, Champion Benito, and a squad in Yenchiam and then Rebusia, ye caught Miami bra, Zigibi, Nadia Wosono, a babe was so ma, Omarion, Medasi, Kwame Fum Medasi, and Bismarck, do say Medasi, your friend Yensuano this year, Apakan GH, the blazer.